Car Free Day itu kan banyak orang yang jogging yuk. Gula peleman dari Masjid Agung At-Taqwa, banyak orang yang jogging, jadi nyaman jogging. Ya tak ada yang kui gamis, yang kui apa? Yang kui legging ruah. Ya Allah ni kajian gula. Engki ngepert ngak nikah pas sambil pas ojong, aduh ya Allah, nah kok Hengki Arya ya besaram jangan gula. Tak ya beseman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkolang saya budi banyak saya tak jawab. Aulok salam gak ditoho koma sunat, tining ajawab ho koma wajib. Jangkolang yulang kina boleh yuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa azimina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. Tarik lumun foto ah. Janggolang you karena gula pernah masuk ke combon wali santri pas beda foto na gula perpanangan ngak ni kah. Mangkana gula makin menabi foto ambu kade. Maleta foto parapan. Macam abit tu je. Oh video. Ada pun, mare orang ki. Ada pun ki. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ka atorad ka samatejena tantretan kaum muslimin muslimat masyarakat Gunung Anyar. Jak mainnya main Gunung Anyar ni kecek gunung ala mulai lembek. Kaum muslimin muslimat, para bengasepo, tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru ngaji, khususnya al-asatidzah wal ustadat semulang nang madrasah Nurul Hidayah. Juga nandeka kepala madrasah Nurul Hidayah berseja sivitas akademika keluarga besar dari madrasah Nurul Hidayah. Teretan ngereng langkong himin adu'a da kajunan Allah. Manter muka barokanna kalau serang panjenengan malam mangken ni kayu along bolong manter muka pakom bola boleh pakik tina akhirat. Nang eswarga na Gusti Allah
asarang para aulia, asarang para anbiya, langkong-langkong asarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barokana pengajian malam mangken kento malar manter kaula sareng panjenengan paringna barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, mantur muka sing ngakui kaberaan problema kehidupan, mantur muka cepat lebar kaberaan nah amin. Sing ngakui otang, mantur muka patulia cepat nyerah otang. Se kek lake kamma kek lake ni kabar budi. Se kek lake manabi sebelum pengajian ke adintoh tak ngakui kelakuan mater muka barokana pengajian lakuna sedu malam ben seterusah panamua kelakuan bergusti Allah. Manabi ampon andi kelakuan tapi odi kelakuan bro kelakuan ruwet bojorun sakoni wadah bigula itu akina manter muka tak perak oleh ruwet ben bereen kelakuan tapi manter muka bojorun ne para aja bergusti Allah. Nikah panjenengan mumpun banyak muslimatan nikah panjenengan bu ibu manabi sebelum pengajian ke ento bareng laki na every bulan cening sakoni every bulan cening 20.000 every bulan cening 30.000 badah every bulan cening 40.000 badah barokana pengajian mara amin bakhosok manter muka panjenengan mulai lakuna sedu malam ben saterosa sapenare bulan cona 300.000 bareng laki nang kocek cermet ke muslimatan mana itu aki was amisem bila terima amin Allahumma potra-potre kalau serang panjenengan sing ngaji neng madrasah diniyah Nurul Hidayah nikah mancar muka de tiap potra-potre semanfaat deka masyarakat manfaat deka bangsa manfaat deka agama ikikat itu agama Islam amin Allahumma amin. Tretan ken kula tanya ke panjenengan bu panjenengan tero tak tero andi anak foto solihin solihat budi mata jawab pola tero andi anak maling tero tak tero eki para rabu manusia kayak dinto manabi ki andi akal sehat yu manabi ki andi hati nurani mas kena apaan mursal mas kena embon ahli maksiat pasti ki ngarep supaya anak ani berarti anak solihin solihat iki punten angkepon maleng kelas kakap ya tak kira pas doa ke Allah Ta'ala ngak nih ya Allah abdina maling raja ya Allah mana bingi cok sama lem bisa oleh teloan sapi ya Allah anak abdina manter lebih hebat itu bang abdina sama lemun ngicok manter oleh lemak sape maunya amin dong hari abangan dia nih eki mon beda orang adu angan ni kayu canggolang ya putoi ca amak deh inepan deh tak sempet deh gamma dan ternyata deci kau le serang panjenengan mana bikin dia akal sehat maskin aber lah korang ajar ke Allah Ta'ala mesti ngocak ke Allah ya Allah lak telak abe serosak ya Allah mantermu ke tak nular adek kena foto ya Allah ini dah betul oke kaulah sareng panjenengan nikah manabi terong akungna potra-potra sosolihin solehat estona banyak tretan resepah tapi menurut badan kaulah si paling manti ni ke beda duaan ni tangkolang duaan ni kan ngak kengai yo pas kebaile oleh dari pengajian malam mangket pas terapaki pas buktona panjenengan adidik potra-potra panjenengan poi komboy panjenengan terapaki ni pas napa si duaan nikah nikah setong
Oh, ni kawan cek malam ni kata dia kan. Kol sebolo lah. Gula kiki furu dari cerpo. Dari cerpo nikah dari saking kefurun nah. Cukemi gula. Tak kira tak tak sempat senyok ona jeding ke tuan rumah langsung naik ke motor kantor. Debak kantor teretan gula ngarep mancer ki bekto can gula. Ntar ke jeding. Debak kantor ngiring ya ampun dipanggil. Hari kok cukemi ya. Mater tak keluar nih katanya. Apalagi furu lah. Hah? Apa ki furu? Cukup mie. Apa bon ki furu? Montero andi anak solihin solehat rasanya babunya, tapi menurut badan kaula si paling mati berduaan nih. Nah, apa si duaan gak ditu kiai? Si pertama masyarakat Gunung Anyar menabi terong agung nenak foto solihin solehat. Yang pertama yuk aksir bidua. Ayo bapan babanya doa langkong panjenengan nih kaum muslimatan. Bu ibuun ayo babanya doa. Utama nembian yuk. Dan telepon kanjeng Nabi. Dakwatul ummi li waladiha kadakwatil anbiya li ummatihim. Tuwana ibu deka anaan akatia tuwana para nabi deka ummata. Jadi mbian nikah manabi atua aki kangkui potra-potra panjenengan terbus langsung ke atas langit. Mustajab. Tua aki teretan. Coba pun panjenengan teliti nikah. Mun beda orang soleh napa boleh sampai depak dekat derajat wali min aulia illah. Coba you pas teliti abana sareng ummin. Benda besar nikah ngakungi kiai kebanggaan dek ke masyarakat benda besar. Nyamana Kiai Hosnan bin Kiai Muhsin orang rakarak orang beringin. Sepo-sepo ki pernah mirang ki Kiai Hosnan nikah nyamate kinga Lora Ahmad Rai. Kengring benda besar ke repot sing ngocah Ahmad Rai. Akhirnya lepas kempang Madrai. Kiai Madrai alias Kiai Hosnan ni kanya hajina. Anapa Kiai Hosnan ni keteretan? Mak sampai Kiai Hosnan ni kayu di antara istimewana beliau nikah mati pangucap. Mana bibada orangnya bida Kiai Hosnan, nyon doa dekat Kiai Hosnan, bereng Kiai Hosnan tak usah maca Yasin, banyak dulu Yasin Kiai Hosnan ni kayu. Tuan Kiai Hosnan, mana bibada orang Gunung Anyar pernah nyabi dekat beliau, tuan Kiai Hosnan perak dua kalimat. Apa? Beres selamat. Biantar Kiai Hosnan nyabis banyak biayeng Kiai. Bini abtina Kiai, compok songkan. Bereng Kiai Hosnan perak dua beres selamat. Beres songku. Kiai Hosnan. Mbak metuah kagula nih Kiai Hosnan. Dan cerita sejak saya mulia kisah Gusti Allah Ta'ala apa pola Kiai Hosnan ni ke mak pas keramat mak pas wali min auliyaillah karena Kiai Hosnan ni kayu ngakungi abanya man Kiai Muhsin nikah ahli arakes ka Allah ahli neraka teh potra-potrena cerita nama tua Kiai Hosnan ni ketretan tak pernah cingkel bajang tahajud. Mana bila malam songkan ni kayu pasti yang siang pasti kodok demi nak foto nah maka wajar berengkusi Allah Ta'ala pas paringi nak foto soleh wali min aulia illah apa bolana karena abana ahli atarakat abana ahli adua dia kajunan Allah deti pejang tahajud sunat tapi demi anaan sarang Kiai Muhsin ni kayak wajib teretan. Manabi kau le sarang panjenengan kan debalik na dia. Si wajib sunat. Bener.
cok kadang sobuna aku kol petok si wajib eka sunat mun baabaan ni ka ya bila si andi anak foto si wali mana bi nak foto teroi pasoli ya nak foto nah teroi yang kada di wali tindeh kie mohsin nikah banyak arakes de kajunan Allah ini si pertama. Si nomor dua si tak kalah pentingnya kaulah serang panjenengan he muslimatan Gunung Anyar manabi tero andi anak foto solihin solihat. Si nomor dua al qudwatul hasanah ayo paringi contoh kalaban contoh sesae ayo paringi teladan kalaban teladan sesae ken gula tanya nih kah ke masyarakat Gunung Anyar tero tak tero andi anak ahli ibadah Budi tero tak tero mun tero andi anak ahli ibadah ayo apaan ayo embon ahli ibadah ya bodoh orang ngucak ya tu aki ge anak tina manto det ahli ibadah tapi apaan tak pejeng bada tengami tepak kelaki nembian ki bongki eki bada orang terus andi nak foto solihin solihat tapi bektona bulan Ramadan esoro apa sah si bapak polor ngepul culuk nah alias aroko tak apa Arya nyaman offset you terus andi anak ahli ibadah tapi tak bojong tak basah ya dentek putol ya kekan rap-rap beda putol kekan rap-rap beda kor putol dari kaju tan sudah je saya mulja kisah Gusti Allah Ta'ala taman ambian you ambian nikah sebagai epuh Banabi abaringi contoh kalaban contoh sesae maskin apaan tretan tak pati praten kaku abaring contoh kalaban contoh sesae deka anak insyaallah anan ki selamat mun ibuun istiqomah abaring contoh kalaban contoh sesae ayo Nabi Musa nikah Nabi Musa ini kan ekala anak bereng siapa ekala anak bereng orang si paling kurang ajar ke Allah siapanya mana Fir'aun bapak angkat Nabi Musa kan Fir'aun ngaku pangeran yuk tapi subhanallah ibu angkat Nabi Musa gege siapanya mana mada siya jauh ibu angkat Nabi Musa binin Fir'aun orang bini sesoleha siapanya mana bederem apa tak tahu mun kafalen tahu Ajariyah siapanya mana Sayyidatuna Asiyah siapanya mana Asiyah Sayyidatuna Asiyah nikah salehah adik Nabi Allah Musa berhasil teretan deti Nabi maskin bapak angkat Nabi Musa nikah orang ajar ke Allah bahkan ngaku pangeran tapi karena ibu angkat dan nikah teretan salehah alhamdulillah anak angkat tah akhirah deti Nabi kemudian ni kepenuntun ni kah yuk makanya canda pun orang Arab al ummu madrasatun in a'adattuha a'adatta sya'ban tayyibal a'raqi ibu kak dinto aropaki madrasah sekolahan manabi ibu tepak negara tepak ibu tepak bangsa tepak tapi mun ibu anjor-anjoran negara norok ancor naudzuh saya nomor dua paringi contoh kalaban contoh sesae eki jawab boleh tero tak tero andi anak jauh dari maksiat pak aja tero tak tero ongguan yo mbian mun tero andi anak jauh dari maksiat ayo ibun jauh dari maksiat ini di antaran kangkui muslimatan yo mbian mentero andi anak jauh dari maksiat ayo si ibu ria jegeh aurat tah kodu ngajak pakai kaman-kaman angkui kodu ngah ka pasar ngangkui ko
Kalorong ngangkui ko. Kasaba ngangkui ko. Alhamdulillah muslimatan Gunung Anyar ngangkui ko dungkapi malemangken. Alhamdulillah. Karena pengajian. Ayo adu'an ke Allah Ta'ala yuk. Macer cekaki. Oke. Beda boleh Pak nih saya perlu ingat dengan muslimatan. Teroan dia anak jauh dari maksiat ruah meski pun ngakui kodong kadang nikah kadang ki cangkolang angkuyan nikah seret kalambina emun kalambin tak pati dan ria kadang melana ria kadang legging roh lo paling beda sing ngakui setiap sokok sing abesir ya ah pon kaya kiyo dan tahu pun dengan jing Nabi sinfani minan nas bada dua golongan dari manusia lam yurih raihatal jannah seka dima dua golongan kak ditoh tak kira nyium roh omas warga manabi tak nyium roh omas warga yuk berarti jauh dari swarga mun jauh dari swarga berarti lam kelemahan yang ama neraka benining sampean baru lam kelemahan ng neraka. Beda dua golongan yang dibun kanjeng Nabi. Yang pertama nisaun kasiyatun ariyat. Golongan pertama saya tak kira bekal nyium roh omas warga alias lam keleman ng neraka. Engki gak dito orang bini saya kalampi tapi abang bemak beda kalampi tapi abang kang. Amun kalampi berarti tak bengkang, mun bengkang berarti tak kalampi. Al Imam Nawawi nerangake yo. Napa saya maksud debuna Kanjeng Nabi nika kalampi tapi abengkang? Saya pun debuna Al Imam Nawawi nika beda dua model. Saya pertama orang bini akalampi tak seret mun pola nak longgar keng nyarat. Ngak plastik wah. Pak, ingat plastik, apa dulu mereka telak, beda selot dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amon saya model pertama ya orang Gunung Anyar tadi saya ngakui. Saya model kedua saya banyak. Tak masuk akalampi tapi abengkang saya pun demun Imam An-Nawawi. Orang bini akan pita nyaradeng mun paulana keng ser leri si banyak. Ayo banyak tak banyak? Banyak tak banyak? Iya legging ruah. Yo cangkolang panjenengan menabi ngakui legging kurang bagus. Keng bedekeng ya. Kangkui kadeleman, mari legging ruah pas kui gamis. Mari legging ngangkui rok gege ngasan trebini gula bigulai wajib pakai kui legging mari ini kagak gamis kota berok yuk karena pacet legging kasa angkuyan nah kadeleman angkuyan kadeleman pacet pereng orang Gunung Anyar kadang yang kui kasar pasar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh gula nikah saben timin deretan timin saben hari Ahad gula sering nyuceng bureng nak kena remaja Masjid At-Taqwa kangkui ngisi pengajian beda program pengajian nah apanya mana sajadah mana bida kedor sajadah sajian Ahad Ahad ahli sunnah na bangat ni kawal hasil beda pengajian sepat hari Minggu neng At-Taqwa Masjid Agung At-Taqwa. Le mun are Ahad ruah neng elon-alon kan nengi Car Free Day ruah. Ki. Car Free Day itu kan banyak orang ngajoging yuk. Gula peleman dari Masjid Agung At-Taqwa banyak orang ngajoging jadi nyaman ngajoging. Ya tak ada yang kui gamis. Yang kui apa? Yang kui legging ruah. Ya Allah ni kacan gula. Engki ngepert ngak nikah pas sambil pas ojong aduh ya Allah nah kok engki Arya ya besaram jangan gula tak ya beseman
Iya yo jak kiai di eber kiai yo. Aduh repot nikah. Pon, pokok panjenengan kento mana bitro andi anak solihin solihat. Ayo paringi contoh kalaban contoh sesae dek anak potong. Bisa ki? Masih jawab nih ke beto. Bisa? Insya Allah. Arwah boleh. Binian nikah. Yo. Jaklah benan ke si laki. Nah, semisem lah. Semisem lah arwah masa berarti. Jaklah benan ke si laki. Arwah ente pas bian nembian pas. Akhirnya nembian alaben ke bapaan, alaben gambian. Apa boleh nah? Karena ibu on alaben ka bapaan. Sebini alaben ka selake. Yang kolang, gunung anyar sobung si alabenan ki kelaki lagi. Sobung saya ngakoh. Banyak tak banyak? Aduh mangken nikah. Bekto nagulaki MI kasa tahun 90-an. Muslimatan ni katretan jarang calabenan kalaki na. Mun dimin tahun 90-an, boleh tahun belum boluan. Pas beda muslimatan alaben kalaki na ikabenta setisa. Mabongal kalaki na, kuwabi masyarakat. Manabi mangken, aduh, alaben kalaki na yang kep-keripi. Yang kep-camilan. Engki. Kamu masih muslimin nih kah? Boleh terus dukung na muslimin nih kah? Pak, banyak tak banyak makin binian si alabenan kalaki. Warai budi pakompak, banyak tak banyak? Wah, kedengar kiko bengayu. Aku jarang makin nih kah? Ruwa wa sinetron saya tengku. Neng sinetron banyak adegan-adegan orang bini alaben kalaki. Nah, arwah saya tente bereng orang Gunung Anyar. Ada pas yang biasa alaben kalaki. Ampun. Ayo canda pun kanjeng Nabi beremah. Canda pun kanjeng Nabi. Ayyuma imra'atin da'aha zawjuha fa'abat la'anat hal malaikah hatta yardah. Orang bini sekama bisa os mana bietem beli bereng laki nah pas tak nyampe ni paringi nasihat bereng laki nah pas alaben beri nasihat sareng laki nah yang kual orang bini sakatika dinto yu tanda pun kanjeng Nabi laknat hal malaikah laknat malai bocah kerja kana laknat malaikat ni kayu hari yang bunyi laknat Jokowi dia laknat sama malaikat na'udzu sampai bila hatta yarda sampai laki na rida mana bila laki na kita rida tolos orang bini kadito terus laknat bareng malaikat na'udzu billah iki makanya nyontolong ya labenan ke laki na apa siapa kibra jawab nih kena kini dan gue lebih bisa jawab nih kan kadang bedoreng ngocahan dalaben na kam masap tina mata laben ke laki kita toman ibri beluncu beda saya ngocangan nih kah jadi ngaki yo kewajiban orang laki dekat bini nih kah panjenengan ngakali abri belenceh teretan tapi abri belenceh cuma sakater deeren siang ben malam sekiranya sebini kak dito bisa nyambung odi kor cokop tak mati wayu bener jadi fikir gak nih kejet deti manabi makin manabi ngubangi nasik kasak kenapa sepuntuk ruah Gunung Anyar berapa Sabolo kok apa Sabolo kok aja bon hari lah gegok gelu lah Sabolo berarti mun siang Sabolo malam Sabolo berarti 20.000 embian menabi pun ibri 20.000 bereng laki na pun lepas kewajiban mari kewajiban na bon baca ki ngosok
ngageliu apa boleh umpama na orang Gunung Anyar laki na masya Allah paraten are setoh ikiba kabin salama are Senin ikiba ka Lestari are Rebu ikiba ka ma boleh kabu banjir eki are Kemis ikiba kabu sayi eki yo panjenengan manabi ngaki laki ngak nikah abo kebebas jo ocol anika berarti laki ampun cek peratena karena teretan manabi ngolati ka fikih kewajiban na orang laki kini kita ngulaki buru cokop abri deeran siang ben malam sekira na bisa nyampung odin kakui bini agalihi jadi tak ingin ngelabanan ke laki maleta eten tebereng anak sekat ditujukan sebab bapak ibu deh panjenengan manabi teroan di anak jauh dari maksiat ayo bapan pa jauh dari maksiat beda bapak ngucak kiai tu aki anak abdina mantere pada tia kina anak sejogo dari kemaksiatan tapi bapak an kaborok ke timur ke laut ke dojo ajo me kepe alias ngatuan ajem cangkolang pak pengaruh ke anak pak eki teruan di anak jauh dari maksiat tapi pensuri ya apa ngandoan darah hah iya pokoknya pak depak nih kawan tina mere mun tak terima ambek gula marin ni eki Allahumma shalli ala Muhammad Pak mun tero anan kak ditoy jauh dari maksiat panjenengan siapun andi keluarga siapun andi bini seki ngarca lengaran ka bini na orang lain ambu cek dari benderan yo mun sebini tak respon tak kira detih mun beda orang selingkuh berarti riak tan kuarno selake setan ya sebini danu ya bener berak selake ya siakodungan ya aja macam situ Allahumma shalli ala Muhammad yo ampun mun pondi laki cekik ngarca lengaran ke laki orang lain agak lagi pengaruh ke siapa pengaruh ke anak kak dito beden masa astagfirullahaladzim dari mah nggak nikah pacet pak nikah pak bapak ibu di pacet ujianna orang nggak dito manabi kita abini Arya etok sotok bereng setan sopa aja apa acaran mun kita abini lo mun kuat iman nah terus enjok kok tak apa acarna kuat iman nah sayang kena sampai keluarga sampai abini apa setan putus asa hunten masken landi bini masken landi lake pakun cek kricek selake pakun erayu baan abini keng sayang bini na baan korang bahenol wah murnangan tetangga nih wah glowingan tetangga nawaki area ujian pak dari Gusti Allah Ta'ala 15 abad yang lalu kanjeng Nabi kadito ampun beri resep apa canda pun kanjeng Nabi Ida kharaja ahadukum min baitih manabi salah setong dari panjenengan he orang laki he orang bini keluar dari compokan entar ke pasar entar ke lon-lalon entar ke kota entar ke pacenan kama bayi wara'a imra'atan hasna pas nang pasar ngatela orang bini seratin sebini cekak ditujukan ngatela orang laki genteng pas aroma satero apa yang dia kencing Nabi falyarji ila baiti orang Gunung Anyar
tuli mule ke bengkona. Fa inna ma fiha saong kuna ba orang bini se katero ambian e pasar wa la pada bereng andin pian si bengkor wa. Bener yuk. Pada hei teretan. Fa innal bud'a wahidun, ni kadhabun Kanjeng Nabi, hadis sahih. Fa innal bud'a wahidun, saong kuna daging ni kasetong eki, saong kuna daging setong eki. Coba mun tak berterjeni katanya kika muslimin pola beda saya keluarga dua nikah beda apa tada dia senya benyan dia takoan dia pada bayi ini ketretan ya paling ceria korosan ceri lembuan aduh tining mak bunten kia se pasar kak disa kia rasa nangka se compo rasa tapai ada lecek nih kak pada bayi dak fitanah maka tanda pun Kanjeng Nabi fal yarji ila baitih tulian paleman dek kacomboan apa maksudnya combon andi cuken eki cangkolang pak ki cangkolang maksudnya Kanjeng Nabi nikah kompole se combon kerep se combon mari ruala mari lah engki hendak gigi eki Allahumma shalli ala Muhammad. Resep dari Kanjeng Nabi supaya kalau serang panjenengan nih Pak Bu tak toloncuk dia ke berzinaan tengah tetretan dan demun Kanjeng Nabi orang si azina kak dintoh 40 tahun bejeng ate terima 40 tahun naudzu billah eki deci kalau serang panjenengan kok tu aja geh supaya abad ni kata ngalaksana aki kemaksiatan gula mangki debu dari Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali ini kayu debu tamasuk resep saya paling manti supaya abad ni kata teloncuk dek ke kemaksiatan Pak Bu menabi berpikiran ngalaksana aki maksiat paengak dan debu ni Imam Ghazali paengak cak mun maksiat saya kalaku abad bisa nular dek kena potoh insyaallah menabi abad ni kaengak buktuna andi gerentek ngelaksana aki maksiat ya Allah abdina muna maksiat bermana abdina ya Allah abdina menabi maksiat beremma kompoi abdina ya Allah insyaallah hal kak dinto aropa aki benteng dek ka abe sobaja abe tak teloncuk dek ka maksi amin Allahumma amin pon terakhir nikah makin haflatul imtihan guna haflatul imtihan ini kayu haflatul imtihan gak dito si pertama tasyakuran karena putra putri panjenengan ampun ebri nikmat berengkusi Allah ende asakola eki napa boleh madrasah dini ya teretan madrasah dini kan madrasah dini ya ki madrasah dini ya siya cirakin ka ilmu agama Islam ilmu si penting sehingga masyarakat Gunung Anyar panjenengan gak ditok sampai atingkel pelajaran agama kakui potra-potre kau le serang panjenengan gireng Pak Bu papinter potra-potre kau le serang panjenengan ilmu pengetahuan umum silahkan papinter bahasa Inggris papinter matematika papinter fisika tapi jangan sampai meninggalkan ilmu pengetahuan agama makin kan polik tebelik dunia nih kak aduh mun anak berangkat ke sekolahan formal Masya Allah berangkat ke SD eki pandi pamapan mari pandi pas seragami mari seragami pas sepatui mari sepatui pas beri etas sabenining muda memiliki setelur atau sebuh buru berangkat ke sekolahan gogok mun berangkat ke madrasah formal tengah sore berangkat ke madrasah diniyah lai pandi lai raope ada depak kelas bau bu banyak tak seragami entar ka ayo
Edim mah beda madrasah diniyah, mana biasa sekolah sing nganggo sepatu, edim mah. Ada. Nganggo apa? Mon ku sandal bendana, banyak sih nganggo sandal. Eki. Mon berangkat ke madrasah formal, masya Allah. Sedia tas, pamapan. Begitu berangkat ke madrasah diniyah Nurul Hidayah, pera ebri keresak. Kita besro sebelum keresak. Ya jalan sebelum keresak ada torok jalan ke veteran bianan. Debak kekelacan kurang cong buka kita pacong. Songka keresak ka. Leduk sekali kita pak. Nulai jalan. Bada. Ani kata balik. Gula bani anti pelajaran formal ngireng. Papinter putra-putri panjenengan ilmu pengetahuan umum ngireng. Tapi jangan sampai menomorduakan pelajaran agama. Apa bolehna? Pak Bu, karena pelajaran agama nikah saya bisa deti benteng dekat putra-putri panjenengan manabi ampun tibasah saya kena tak talon cuk dekat maksiat. Hukuma nginum bir haram. Aro badai di maro. Badai nang matematika, badai nang fisika, nang pelajaran agama. Manabi ampun tibasah wajib apa jeng? Wajib apa sah? Berem masih apa jengah? Manabi tak masuk ke madrasah diniyah. Berem masih wudu, manabi tak oning dek syarat rukun wudu. Nang edimai pelajari syarat rukun wudu. Beni nang pelajaran formal, tapi nang pelajaran agama. Eki. Makin nikah ya Allah. Sarana prasarana saya bisa ajur ngepaki potra-potri kalau serem panjenengan dek maksiat. Ani kamang keneman kaman gempang kau le bereng nak kena adat ngudeun. Cangkolang yu lamba manabi beda orang bu mabun nanika aduh repot. Nak kena adat ngudeun bu mabun na repot lamba. Apa boleh nah? Karena melia di mabere tak nemu lamba. Tapi mangken nak kena adat ngudeun tak usah melia katel hotel. Tak usah meleka apa mana katuku mungkin ni kata retan cukup nguplos jibi det ngudeun mungkin naudzu eki dari mah tangkolang yuk lambe empian bektona ki det ngudeun on tahun 90-an beluk lema arwah panjenengan lambe manabi maina ser-seran. Oh ini gak seran ki? Ya mah orang cek oma tak tahu yuk. Oh ini apa seran? Jar pacaran roa. Lambo se ebok to naki ngode tahun belum boluan tahun sangang boluan amaina seran repot. Repot tak repot lambo? Repot lambo nak anak ngudeun COD tahun belum boluan. Manabi maina seran yu puto bu embueun. Mon tak ada bumbuna tolos tak ada ti. Apa sake umpaman bu embuna burung. Kadeng jelake lan nulis di pemapan nulis surat. Oning ka bumbueun ki tukang medepan surat doa. Jelake lan nulis surat di pemapan. Beki ka bu embuna. Esro pada pak, subhanallah, bi embuna, baca tibi, burung lah. Tapi mangken yu, ada bumbuan pun tak paju mangken. Apa? Ya berdiri ya. Beda HP. Capok HP mangken, banyak bapak ben ibu kailangan anak ceng manceng. Bamak bisa kiai ketipun apa maksudnya? Oengki. Anak datang sekolah langsung masuk ke kamar, tak keluaran dari kamar. Apaan ngocak ke binina? Dek, masya Allah, mun anak kita ya soleha, tak keluaran dari kamar. Padahal chattingan bereng-reng kocer. Selai lareng gunung anyar, chattingan bereng dul lareng kocer.
Kacau tak kacau? Ya khidmah pertama Pak. Ini kan nyontolong ki, sebab bapak ni kau tahu mana jaga Pak. Eki. Iya khidmah pertama chattingan dia ki sam. Apa kabar? Kabar baik. Lagi apa? Lagi dung-dung-an. Mah pertama. Tapi akhirnya pas yang sayangan Mas. Yang sayangan tak cintaan Mas. Akhirnya ngocak pas sidullah. Rengkoncer kan cet tukang arayu yuk. Bigula teh beli kita, mun beli ke perkara akhirnya kanto gula. Dan sidullah. Laila. Aku denganmu kan sudah saling cinta mencintai. Sayang menyayangi. Aku denganmu sudah bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh. Male lebih akrab. Wahai Laila, tolong buka kerudungmu. Malah lebih akrab kan. Kerudung suruh buka. Buka bi Laila. Arya yu. Arya mulai epak benembuk kehilangan cita kanan lah. Jekik kehilangan anan lah. Iya mun kan kodung. Halo, bos, anggota hadra. Iya mun kan kodung. Bamun pas. Arya. Kan bahaya nih keteretan, nih kecuman mangken, mangkana ngiring putra-putra kalau serang panjenengan, cek sampai tak masuk ke madrasah diniyah. Male oning cek mun matau aurat kain toh deka orang laki sebeli mahromah tak yol liaki bereng agama Islam. Akali hiuhi, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngiring dukung madrasah diniyah gak diteteretan. Nika manfaat haflatul imtihan. Aku abri semangat dek kanak-kanak kali to supaya lebih semangat boleh asakola dek ke madrasah diniyah. Apaan bareng ibun cakap ditujukan mak lebih semangat kangku aja ke putra-putrena ibukun asakola dek ke madrasah diniyah. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Arang-sarang. Ya Nabi salam alaika. Allah Allah. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib Allah. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal بدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. Angkat suara kepi anta Syamsun. Anta Syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta Syamsun badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika. Allah
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك matur muka kaulah serang panjenengan gak dinto pada tiyakina orang sepo sebisa paring contoh kalau ben contoh sesaya dia kena foto matur muka kaulah serang panjenengan tak pada tiyakina orang sepo saya justru abri contoh saya cuba dia kena foto na'udzubillah ban matur muka madrasah Nur Hidayah nikah tambah are tambah minggu tambah bulan tambah tahun tambah jojo berunggus ya Allah tambah makmur berunggus ya Allah beni perak makmur sarana prasarananya tapi mantur muka parina makmur kelaban akhlak ke santri-santrina parina makmur kelaban iman nah santri-santrina tata krama nah santri-santrina amin Allahumma tisa gunung anyar ni kedretan mantur muka pada tiyakina tisa se barokah pada tiyakina tisa se aman pada tiyakina tisa se tentram sobung tokar antara setong masyarakat dan masyarakat selain sobung konflik antara setong tetangga dan tetangga selain mancar muka sehingga aku usaha paling lancar berkusya Allah saya menaman paling sukses tamananna berkusya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga aku kalakuan mancar muka berkusya Allah ta'ala paling sukses kalakuan nah cakeng tekeng mancar muka paling kerus tegengan nah kaulah serang panjenengan mantermu ke berenggus Allah Ta'ala saporaah sedaja dosa baik dosa ke Allah juga dosa ke orang sepo dua dosa ke sedaja manusia amin Allahumma amin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين تقبل الله منكم